Shubor nag-shlem jong Nnsscc Hima. Ka kinhon niya ka jong ka Lamare Sports Club na nongba Shillong kalayo ban Rung siya ka final jong ka Lympung niya ka Invitation Knockout Football Tournament arajar arpulay ya kabala penlong da ka New Nnsscc Sports Social and Cultural Club. Katega nam bat ka jingyo ban Rung jong ka Lamare Sports Club siya ka final jong ka tega Lympung kaday hadin bakalala ban penlim no da arko la iway ya ka United Sports Club Kolkata hagajingila kay semi-final second league jong katika Lympung kabalalong hagasngisa jan jong katayo hamadan New Nnsscc bat habakhen lang yikikol haga semi-final first league bat ka second league ka Lamare Sports Club kalayo alaykol kadba ka United Sports Club Kolkata kalayo shikol. Hagatigas ngi Ubrolington Warlarpi na Lamare Sports Club ulayo ban Korea ka nam Man of the Match. Nakaliang ka tournament committee ka Nnsscc kala pentip baka jingila kay final jong katika Lympung kan long hakakat santrik menta ubnay hapdeng ka Ribhoy United persya ya ka Lamare Sports Club hagapor arbaji no paisngi. Jersey color purple. Jersey number 31 Surajit Rai, jersey number 4 Suat Abu Bakar, jersey give away. Lama dah minta. Bawa lagi. Referee, ini asisten referee LW Kelah, asisten referee asisten official Sri Hari. Ayo dekat